kakhulu baba isikhathi sakho. Sibuze njena ngokubaleka nizovalelisa nizophelezela undunankulu wesizwe samaZulu inkosi uMangosuthu uButhelezi ukubaleka kokuhlangana kwaMabutho ngosuku lwanamhlanje njengoba ezokhunjulwa uShenge. Kubaluleke kakhulu ukuthi sibe lapha namhlanje sizobungaza sizohalalisa sophelekezela umoya weqhawe lethu undunankulu kaZulu umntwana waphinda ngena obe yikho konke esizweni uyikho konke ongakucabanga mawucabanga umholi ungacabanga umntwana waphinda ngena silapha ke nathi njengoba sizokufakazela ukuthi ngoba undunankulu kaZulu nje khuluma ngoZulu silapha njengozulu sizothi wayekusho emazweni omhlaba ethi ukhuluma ngesizwe samaZulu ngenkulunkulu kaZulu wayekhuluma ngathi namhlanje silapha nje ukuzoqinisekisa ukuthi okaShenge ahambe kahle lapha khona sinayo umoya wakhe usale nathi ngokuthula usale udala ukuthula phakathi kwendlunkulu nesizwe siyethemba ukuthi lapha khona namanje namandla nomdlulelo ukubona ukuthi khona umonakalo odalekile nomonakalo ongalungiswa negqaja njomane ngomsebenzi awenzile ekutheni akalekelele nayo ayihole indlunkulu siqatsha ngokuphindiwe ngicabanga mina ukuthi ekukhuleni kwami indlunkulu ngangayazi kodwa ngokuba khona komntwana waphinda ngene from 1971 esitshela ukuthi khona indlunkulu noma ngabe kuthiwa isilo noma indlunkulu awuyazi kodwa kufanele uma umZulu uhloniphe isihlalo kusuka lapho asiphindanga sabheka emuva sonke sila sihlonipha isihlalo sihlonipha indlunkulu sihlonipha isilo ngoba uZulu bethu besiyayigqaja kuba khona ukuthi lapho ngoba uzwa nje nezinsizwa zikhulu zihlabelela imemeza sigqaja ngoba uZulu bethu sigqaja ngokuthi umntwana ulisebenzele izwe lakwaZulu izwe nje namaphethelo ngokungafihlekile ngoba amakhosi akwaZulu amakhosi angaphandle kwesifundazwe abevele ekukholele ekutheni ukhona umntwana waphinda ngena njengondunankulu wakwaZulu njengenkosi ebesimkantsha ubomvu emkhakheni wezobukhosi. Isikhala asishiyayo manje njengoba sazi ukuthi kuke kwaba nenqushu yizeke noma senihlangene senizamela ukuthi nilungise kodwa benisafisa nisathembela kuye njomani ukuthi usazonihola usazoniluleka njengoba sibone kubekhona ubuzwa kwesilo uzwelithini njengoba sesifakeke nje sihlalweni isilo sethu esisha uMisuzulu kaZwelithini. Isikhala sikhona kodwa futhi asililahlile ithemba ukuthi uNkulunkulu uyobona inyanya ziyobona umveli nqangi uyobona uNkulunkulu enza amandla ukuthi nesilo samabandla esikhona indlula mithi ayikhanyisele ukuthi ufuneka undunankulu noma ke ubona ukuthi icathulo zomntwana waphinda ngena akekho yongena kuzo zifithe khaxa kodwa ungcono umuntu oyela ngakhona nolothi noma amaboniseka ayengakhona sikhulekela ukuthi nje indlula mithi yethu sikwazi uNkulunkulu ehlele kuso sibe nombono ohlukile ukuthi umuntu ongase aye ngakumntwana waphinda ngene kungaba yilokho esikukhulekelayo ngoba vele siyazi ukuthi emhlabeni la sivakashile sinesikhathi esemva lokho umphefumulo uyadlula kube kukhona omunye futhi nawo umntwana waphinda ngene ukhandile ngoba sonke nje siwumphumela wakhe umntwana waphinda ngene mangake ngitho ukuthi akekho ngathi akalazi izwi noholo lomntwana waphinda ngene ngoba singamadoda. Njomane sengizovala njena mhlawumbe mawusilandise ngoba ukwenzeka kwalomshophi kusifundisa nathi siyabantu abasha siyasifundisa nesizwe mhlawumbe mawungasilandela nje ukuthi namhlanje lakho lizohamba kanjani nokuthi ke njengoba sekulungiselela ukuthi atshalwe undunankulu ngelanga azobetshalwa ngayo iqhaza elibanjwe amabutho. Iqhaza elibanjwe amabutho olukhulu akukho ngoba kusuka namhlanje nje ilwesithathu namhlanje amabutho abambe iqhaza lwesine abambe iqhaza lwesihlanu abambe iqhaza elikhulu elangolwesihlanu sesimlanda endlini yakhe labekwe khona sesimusa endlini yakhe okugcina ngomgqibelo kuzolokho nje amabutho elibambe iqhaza kodwa futhi hayi wona kodwa ngoba umntwana waphinda ngene ubenga yena umuntu wabantu ababodwa umntwana waphinda ngene undunankulu kaZulu umntwana waphinda ngene uhlaka kahulumeni wehulumeni umntwana waphinda ngene uneqembu lakhe la-AFP lezi inhlaka zonke zimukelekile ziyawenza umsebenzi ngokufanayo ngeke ngithi sizolibamba sodwa iqhaza bonke abantu bazolibamba iqhaza ngoba egcineni ngokwestate ngoba umngcwabo wakho uphethwe istate ubongameli namasotsha azolibamba iqhaza ngeke ngisho ukuthi okwethu kodwa nathi sinokwethu vele sokwenza.